Guhaye ikaze kuri page nshya n'amakuru bikomeje kuvugwa mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari na byinshi bikomeje kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari gakomeje kubindira ndetse n'isibaniro ry'imitwe myinshi yitwaje intwaro kuya ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko ibihugu bya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Burundi nabyo bikomeje kumvikanamo imitwe idasanzwe itwaje intwaro ndetse ifite intego nyamukuru guhungabanya umutekano wa bimwe mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no gukomeza kugaba ibitero ku bice bigenzurwa n'abaturage. Amakuru mashya atangajwe ndetse yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'u Burundi baratangaza ko ingabo z'iki gihugu Burundi National Defense Force FDNB zivugwaho kwica abarwanyi baringo mu mutwe witwaje intwaro ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse biravuga ko bakomerekeje benshi muri bo, abandi bane nabo bagafatwa. N'imirwano yabaye cyane ndetse bivugwa ko mu ishyamba rya Kibira risanzwe rikorerwamo umutwe w'inyeshyamba za FLN ariho haje kuba humvikana imirwano idasanzwe hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'uyu mutwe w'inyeshyamba za FLN. Biravugwa ko ndetse imirwano yabereye ahahereye na komine Bukinyana ndetse n'amabayi bibarizwa mu ntara ya Cibitoke, akaba ari imwe mu ntara ikomeye ndetse barizwamo ishyamba rigari bikunze kwibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro. Umwe mu batuye hafi yahabereye imirwano yatangaje ko iyi mirwano ari ikomeye ndetse abasirikare b'u Burundi batunguye inyeshyamba z'abanyarwanda cyangwa se zivuga ko zikomoka mu gihugu cy'u Rwanda zirwanaho ndetse habonetse imirambo 7 y'abazize ndetse yabaguye kuri urugamba hagati y'imirwano hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'izi nyeshyamba za FLN. Ikinyamakuru SOS Burundi gisobanura ko abasirikare bagihaye amakuru ariko batifuje ko amazina yabo amenyekana, bagitangarije ko iyi mirwano yashingiye ku mabwiriza bari bahaye yo kwirukana izi nyeshyamba mw'iri shyamba rya Kibira ndetse bitewe n'ubukana bw'urugamba n'ahantu bwabereye. Biravuga ko abaturage bamwe batuye komine Bukinyana ndetse n'amabayi batangiye guhunga ndetse kuri ubu kandi biratangazwa ko ingabo z'u Burundi National Defense Force cyangwa se FDNB zatangiye kugarura ituze muri komine Bukinyana ndetse bari gusaba abaturage bahunze imirwano kugaruka mu byabo. Si ubwa mbere mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi humvikanye ukozanyo hagati y'ingabo za leta ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Kuri ubu kandi FLN niwo mutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda uzwiho gukorera mu ishyamba rya Kibira ndetse wagiye ubyigamba kenshi guhera mu mwaka wa 2018 ndetse hari n'abarwanyi bayo leta y'u Burundi yafashe bashyikiriza igihugu cy'u Rwanda bakomeje gukurikiranwaho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba ndetse no guhungabanya umutekano ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Mu ishyamba rya Kibira hakunze kwifashishwa n'imitwe myinshi itandukanye ariko by'umwihariko FLN ikomeje kuvuga kwifashisha rino shyamba mu gushaka ndetse no kugambira guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse guverinoma y'u Burundi iratangaza ko amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi yemera ndetse ashyiraho sinya ku kwirukana zino nyeshyamba ndetse no kuzihashya mu ishyamba rya Kibira n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu kandi ingabo z'u Burundi nazo zikomeje kuvuga ko baziteguye guhangana bikomeye n'izi nyeshyamba zifashisha rino shyamba rya Kibira, dore ko uretse ko izi nyeshyamba zigira uruhare mu guhungabanya umutekano hanze y'igihugu. Bivugwa ko n'agace ziba zikoreramo abaturage bahorana inkeke ndetse n'urwikangwe bikeka ko isaha n'isaha zishobora kugenda zibagabaho ibitero. Uretse kandi mu gihugu cy'u Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo naho hakomeje kumvikana ikibazo kidasanzwe cy'imitwe yitwaje intwari hakorera ku bwinshi ndetse kuri ubu hakomeje kugaruka no kuvuga umutwe nyeshyamba za M23 ukomeje gufatwa nk'agashoza ntambara ndetse umutwe ukomeje kugaragazwa nk'ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu kandi inyeshyamba za M23 zikomeje gufata iya mbere mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu bitero bidasanzwe ndetse inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zigarurira ibice bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ni lokalite n'ibice bigaragiye umujyi wa Goma kuri ubu ufite urwikekwe rukomeye ndetse benshi mu barwanyi b'igisirikare cya Kongo FARDC bagaragaza ko isaha n'isaha inyeshyamba za M23 zishobora kubagabaho ibitero ndetse zikigarura no mujyi wa Goma utuwe n'abaturage basaga gato miliyoni 2. Akaba niyo mpamvu nyamukuru Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kwifashisha imiryango mpuzamahanga ndetse n'ingabo z'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari EAC mu kumufasha kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo kugerageza guhangana n'imitwe yose yitwaje intwari ikomeje kumvikana ko by'umwihariko umutwe w'inyeshyamba za M23 wagaragajwe nk'ikibazo ndetse by'umwihariko uyu mutwe w'inyeshyamba ugaragazwa nkaho ari ubumbatiye umutekano muke ukomeje kumvikana mu ntara ya Kivu ya ruguru. Kugeza
kugeza kuri ubu kandi komanda w'inyeshyamba za M23 batangaza ko abayobozi bakuru b'igihugu cya Kenya bamaze iminsi bagenderera igihugu cyabo ndetse kuri ubu Kinshasa akomeje ndetse n'ahabereye ibiganiro bidasanzwe hagati ya Perezida William Ruto ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bariringira ko umutekano ushobora kuba ugiye kugaruka ndetse amasezerano hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'umutwe nyeshyamba za M23 yashyirwaho umukono ndetse akarangiza ibibazo byose by'umutekano muke bikomeje kumvikana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kivu y'Epfo kandi uretse bikomeje kuvugwa muri Kivu ya ruguru, ingabo z'u Burundi zidasanzwe zivugwaho kwivugana benshi ndetse n'abarindwi mu barwanyi ba FLN nazo zikomeje gahunda idasanzwe yo guhiga bukwara imitwe irimo Red Tabara bivuga ko irwanya ubuyobozi bwa Bujumbura ndetse kuri ubu kandi uyu mutwe udasanzwe gukorera muri Kivu y'Epfo ukunze kugarukaho ndetse no gutangaza mu mitwe ikunze kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Kivu y'Epfo ndetse urubyiruko rw'imbonerakure rubarizwa mu ngabo za leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse ku bufatanye na FARDC n'izi ngabo z'abarundi Burundi National Defense Force bakomeje ibikorwa bidasanzwe ndetse na operation yo guhiga bukwara inyeshyamba za Red Tabara zivuga kurwanya ubuyobozi bw'u Burundi. Ibibazo by'umutekano muke mu gace ndetse n'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari bikunze kwibura ndetse imitwe yitwaje intwaro ku bwinshi ikunze kugenda yumvikana mu bihugu bigiye bitandukanye, iby'abahanga ndetse n'abasesenguzi bagaragaza ko ari ikibazo ahanini gishingiye ku bijyanye n'imiyoborere ndetse n'amoko akomeje kuvugwa mu bihugu bigiye bitandukanye bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, naho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangwa urugero rw'uko imitwe myinshi bishamikiye ku moko ndetse n'abaturage bagiye bashamikiye ku miryango runaka biyemeza gushinga umutwe uzabarwanaho ndetse ukarwanira uburenganzira bwabo. Inyeshyamba za M23 nazo zikomeje kuvugwa mw'uwo murongo dore ko kuri ubu izi nyeshyamba zitangaza ko zirwanira umuryango mugari w'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ndetse akaba aryo zingiro ry'ibirwa ndetse n'ibibazo by'umutekano muke bikomeje kumvikana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba za M23 ziragaragaza ko mu gihe ikibazo cy'umutekano muke ndetse ikibazo cy'ihohoterwa ku bakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyaba kimaze gukemurwa ndetse cyaba kimaze gushyirwaho akadomo nta cyabuza gutekana ndetse nta cyabuza gushakisha amahoro mu bice bigiye bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi imirwano ikaba ikomeje kumvikana mu bice ndetse n'ingeri zigiye zitandukanye, aho kandi amwe mu makuru akomeye cyane aturuka mu burasirazuba bwa Kongo agaragaza ko kugeza kuri ubu Goma ikomeje gufatwa nk'igipimo kidasanzwe cy'ibihugu bikomeye cyane ndetse by'umwihariko inyeshyamba za M23 zikomeje nazo kwigengesera ndetse no gukaza imirwano muri lokalite zigaragara ndetse zigize no mujyi wa Goma. Kuri ubu kandi inyeshyamba za M23 zikomeje kuvugwa kugerageza gufata bugwate ndetse no kwigarura benshi mu barwanyi b'ingabo za leta Congo FARDC mu rugamba bakomeje gutsindirwa mu bice bigiye bitandukanye, ndetse kandi biravuga ko kuri ubu abagaba bakuru b'ingabo za leta Congo FARDC akaguru kamwe kari muri gereza mu gusobanura gutsindwa hagati yabo ndetse n'inyeshyamba za M23 zikomeje gufata ibice bikomeye ndetse bitandukanye ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Paka Kigali paka ageze mu Karongo hagiye ku gasoko abakanyangira siya yangira ukabona barakareka Ngararenza kweze nagarura inyuma 10 kilometero by'ibuzone turebe ngabura turetse inyuma kilometero cyose nasuze inyuma 10 kilometero murekere bitore mu Rwanda nene konga pozo twagombye kuyikubita hakiri kare none batayibomba twagombye kuyibomba tukayifata hakiri kare none ndebe batera inyuma batera iyo abakarenza
urukundo buri kwiyamira bitewe n'uko urukundo